Yes, bakunzi babuhuka ukire TV rero reka nongere mbifurize kugubwa neza, guhirwa mu byo mukora byose birumvikana ni amakuru arebana n'umutekano politiki na diplomasi, tugiye kuba tugarukamo ariko kandi rwose tuva imuzi n'imuzingwa, tugiye kuba tubabwira byinshi bigiye bitandukanye rero by'amakuru agezweho by'umwihariko tubabwire ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko byifashe ndetse n'aho imirwano yamaze kuba yerekeza kugeza magingo aya ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko aho imirwano uko bikomeje kugenda bigenda. Turaza kubabwira yuko nyamuneka nyuma y'uko icyitwa Barundi FARDC bikuye mu gace ka Ndondo, hari amakuru yemeza yuko butuvugana nyamuneka icyitwa operasiyo idasanzwe mu kanya gato gashize imaze kwakorwa, akaba ari operasiyo n'ubundi ikozwe na twirwaneho nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba abivuga. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingwa, turaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemera tugaruka mu misozi miremire y'iminembwe tubabwira uko byifashe ahitwa za Mikarati ndetse na za Nyamara, turaza kuba tubapudetinga gake gake tubabwira uko byifashe. Turaza kugaruka by'umwihariko ku bice bigiye bitandukanye hariya za Mikenke tubapudetinge, tubabwira amakuru akomeje kugenda aturuka, ariko kandi turaza kubabwira ko guverinoma y'u Rwanda yasubije Tshisekedi nyuma y'uko ikomeje kugenda igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitangaza byinshi ku bijyanye n'intambara iri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza by'umwihariko kugenda tubabwira amakuru menshi arebana n'umutekano politiki na diplomasi, tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze, dore yuko rwose nyamuneka aricyo kintu kiba cyatuzinduye kugira ngo tubabwire byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Turaza kugaruka by'umwihariko i Bujumbura ku kibuga cy'indege, tubapudetinge tubabwire uko byifashe ni Bujumbura ku kibuga cy'indege, by'umwihariko hakomeje kugenda hagarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni ikibuga cy'indege cya Bujumbura gikomeje kugenda kivugwaho byinshi bigiye bitandukanye, amakuru akanemeza ko iki kibuga cy'indege byacyo bishobora kuza kuba agatereranzamba ka nyina wa nzamba isaha iyo ari yo yose. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingwa, turaza kuvuga kuri byinshi bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye tugende tubapudetinga tubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politiki na diplomasi, ariko mbere y'uko tuyakomeza n'ubundi munyemere tubanze tugaruke by'umwihariko ku birimo biragenda bivugwa gake gake, ariko by'umwihariko tunabanze tunamamaze tubabwire yuko turi kumwe na muganga gakondo ugukoraho rikaka, avura indwara z'amoko agiye atandukanye, avura indwara z'imamarozi y'ibitegano ndetse n'ibindi, atanga imiti ku bashakanye ndetse kandi uyu muganga ugihura nawe akagukoraho rikaka, ako kanya rwose ugihura nawe umenya ngo wamaze kuba utandukana n'indwara z'amoko agiye atandukanye. Kuba mukeneye cyangwa rero kwifuza kumugana, nimero ni purasi 243 iyo nomero uyandikiye by'umwihariko ako kanya uhita usubizwa ndetse bakakubwira aho ushobora kumubariza muri rusange. Ntabwo ndi butinde rero by'umwihariko munyemerere twirukanke mu makuru tubabwire yuko mbere yo kugira ngo twinjire mu gihugu cy'u Burundi, tubabwire yuko rwose muri Ndondo ya Bijombo muri grupama ya Bijombo ni muri teritwari ya Uvira Kivu y'Amajyepfo, amakuru aremeza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi zikuye muri kariya gace burundu masaha y'ijoro. Ni kuri uyu wa gatatu tariki by'umwihariko ni ku munsi w'ejo byabaye. Abaturage rero bahatuye ndetse n'abakurikirana bya hafi iby'umutekano babwiye ibitangazamakuru byacu yuko kuva ku isaha y'isaa 2 nta
musirikare wari ukigaragara muri kariya gace. Umwe mu bahatuye kandi yagize icyo abivugaho ati ubu nta musirikare wa FARDC cyangwa uw'u Burundi ukirangwa muri Ndondo, bose bahavuye. Ubundi buhamya kandi bwiyongera ku kuba bwemeza ko ingabo zari zicumbitse mu duce twa Mugeti, Mulambya, Gahuna na Bijomba Centre nazo zahavuye mu gace kerekeza by'umwihariko mu bice bya za Bibogobogo ndetse na bya za Pwezilo ugana za Baraka. Byatangajwe rero ubwo ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zavaga muri ibyo bice ngo baraye barashe inzira yose banyuragamo. Ibindi kandi byanateje ubwoba n'urujijo abaturage batuye muri biriya bice. Ingabo zatswirwaneho rero amakuru akaba yemeza yuko nyuma yo guhunga kw'aba basirikare b'u Burundi zahise zigarura agace ka Ndondo ya Bijombo mu masaha by'umwihariko y'ijoro agana isa y'isa mbiri. Ingabo nyinshi rero ndetse na FARDC zatangiye kuhava, ndetse ingabo zatwirwaneho zitazigira gute zita aka gace zikinjiramo mu buryo bwihuse. Amakuru aturuka rero hariya muri kariya gace ka Bijombo avuga ko twirwaneho yasatiriye by'umwihariko muri ano masaha mujya mu kanya gato aka gace bakaza gusanga nta musirikare n'umwe ukarimo ndetse nta n'umutego waba batezwemo, bikaza kurangira aka gace bakigaburiye mu buryo navuga ko budasanzwe. Aka gace rero basije kugafata. Kugeza ubu rero amakuru aremeza ko twirwaneho ifite ububasha bw'ibice bikomeye birimo n'ako ngako karimo ka Kagogo, Ilongo ndetse n'utundi duce twari dusanzwe tugenzurwa n'ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC. Ibi bituma rero Bijombo no mu nkengero zaho haba tumwe mu duce turimo impinduka zikomeye mu rwego rw'igisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibyo byose rero bibaye mu gihe AFC M23 MLDP twirwaneho iri mu rugamba rumaze guhindura isura y'umutekano burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho tariki ya 9 nafashe umujyi ukomeye urimo n'umujyi wa Uvira. Ikintu cyahinduye isura rero n'imiterere y'imbaraga n'ikirere ntibigaragaza ko urugamba rushobora kuza gukomeza gufata indi ntera. Ntago biba byoroshye, ntago biba byoroshye banywanyi, ntago biba byoroshye. Amakuru menshi cyane rero arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Uretse kuba iyo miripoko ikomeje kugenda by'umwihariko igaragara, hari n'andi makuru akomeje kugenda atugeraho agaragaza ko AFC M23 ikomeje rwose kugenda yitwara neza ku rwego ruri hejuru. Goma rero M23 yamenyesheje uko umwe mu bayobozi bakuru bayo yishwe arashwe. Ni amakuru nayo yatugezeho. Ni ukuvuga ngo rero uwitwa Paluku wari umujyanama mu by'itumanaho wa Corneille Nangaa, muhuzabikorwa wa AFC M23, amakuru aremeza ko rwose yarasiwe mu mujyi wa Goma ku mugoroba wo kuwa gatatu, nibwo ni ku munsi w'ejo, n'abantu bataramenyekana. Amakuru y'urupfu rero rwe yatangiye gucicikana masaha y'ijoro, yemezwa na AFC M23 ivuga yuko Paluku yaguye mu bitero bikuru i Goma. Yarajyanwe rero nyuma yo kuraswa mu muhanda. AFC M23 yatangiye iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane uwaba wakoze igikorwa cyo kurasa uyu munyamakuru. Paluku rero yari umwe mu banyamakuru bakomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wamenyekanye binyuze mu itangazamakuru, ubuhanuzi rero n'imvugo. Kandi yari umuyobozi wa radiyo Kivu 1. Akaba rero yaratangiye ibikorwa bya politiki akorana n'ihuriro rya AFC rifatwa nk'inkingi ya politike. Mu mwaka rero w'ibihumbi 2024, Paluku n'abandi bayobozi ba AFC M23 barimo Corneille Nangaa bashinjijwe igihano cy'urupfu na leta ya Kongo, banashinzwe ubugambanyi n'uruhare mu bikorwa by'iterabwoba nubwo bitari bihari. Uyu mugabo rero w'imyaka 58 yavukiye i Butembo, aherutse no gusohora indirimbo ivuga ku rugamba ndetse no kurenganura abaturage, aho yavugaga ko atazafata abonye umusaruro w'intambara
barwaninaga. Urupfu rero rwe rwatunguye benshi ndetse akaba anakurikiranye by'umwihariko bikaba bikomeje kugenda binakurikirana by'umwihariko biri kugenda bivugwa ko Tshisekedi nawe yamaze guhagurukira abantu benshi. Amakuru rero birumvikana ko aremeza ko mu gihe mu mujyi wa Goma haba hatangiye kugaragara umutekano muke, M23 igomba kuza kuba maso, nyamuneka igomba kuza kuba maso kugira ngo uyu mujyi wa Goma baze kuba bawugumana. Yari umujyanama wa AFC M23 warashwe, wamaze kwicwa, bishatse kuvuga yuko nyamuneka ibintu bishobora kuza guhindura isura isaha ku isaha.